tulai takina electric haksa na lian pia ki tuaka lamka district ina i kining ching taka ki mu the lo dia kina a hun bi dan na ki ho mai hi mi pi ten le na thei siam mai un lan ya local he la ka asiem te le hi lo atom lo igam pola masia i chiang hi athui kana chia hi chi tan kan pakikal swan ke the lo hi na ituak bang bang tuak khomina mai pai thun chena phatwan takina na jang le chi kon ngen ma sa hi hoi bana heater le bang bang hiam lot gik lote zat lo thei a thei te et sang na di na induction heater anwan na jang tam pi kiom te bang hoi te bang jang kei photina a lo thei lowa zat te te ngai te et sang na di na tui pam bang ai ka le wan som na di bang hu chi dan de te khong lama di na focus zoi na anwan na heater le tui lum suang na chi dan de te khong jang lo na i thei le hoi dia hi azia kai le mei pai hun sung to mai changa transformer ina wai mei pai hun sung te na alot pa zo ke nong tuak jak le buaina son son ong hi dia hi na mei hat dan bang le na pilwa zek le chi hi mi pi te ke ma kon nga tai ni ngai ni dangina hun hoi lai chi dia ma atang pi na i normal times chena ding tho khong a kipan 132 kv line na mei kila bang chadan hiam a buai na ngom chang ina kak chinga kipan leng 132 kv line ma ina i mei kila thei zel himale tu tungina that 6 ni na ning tho khong akipan kheng jang piak suk na 132 kv tower khat thinung ge ya kipu chi thu za ka ya wa kipu ja kina ning tho khong akipan ki pe thei lo ina vai nung so lo ina i kap chinga kipan ina kheng jang thei ya himale that 8 dak thom la ni lak wel dina vai le line 4 tom ya kina wa kakina pan len pe thei non lo ni ni kan nai thina ma le le mei kem koi mo chi ya kina department pan ran lai na moi rang a kipan thadi thi ke di lai na limited takina ya i le lo hi a oi pe ni 5 megawatt tam kan do thei lo hi a to en lam ka ko ti nai koi mo mu ya tang lam le ko lam ko thum lo 20 megawatt ko hi na hi mei ka dan le mei ki ding chi lo ye ki ken hi na tak ko dan le dan lo